Yes, Jesus. Molweni, sawubona, dumelang. Greetings in the name of Jesus. Baba, siyabonga ebusuku sikhona sizothandaza, sizokhonza, sikuthembile kakhulu, moya oyingcwele, moya wenyaniso, moya ophilayo, egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. UnguNkulunkulu ohlele esihlalweni sobukhosi, ulawula izulu nomhlaba nento zonke, Nkosi, zilawulwa nguwe. Sithembe wena moya oyingcwele nalapha ebusuku. In the mighty name of Jesus, nceda ibandla lakho, abantwana bakho bonke bombathisa inkazimulo namandla. In Jesus Christ's name, amen. Bandla likaJesu, bese nibulisile nabalethi siyabulisa. Ngumzalwane uSifungu lo, umntana kaNkulunkulu osindisiweyo, oxolelwa izono inkosi Yesu. Siyambulela umoya oyingcwele nanamhlanje siphinde saba lapha egameni lenkosi uJesu kule nyanga yomama, kuthiwa inyanga yomama, August. So omama siyabingelela, siyabulisa bomama, kuthiwa zimbokodo. Siyanibulisa bomama ngendlela especial in the name of Jesus. Wow, ndine-bad news ke bazalwane, yazi. Yeah, especially for abantu abadiphende ku-live, kuma-services ka-live. I have bad news. Ndicela ke sishere u-live, simshere kangangoko esinako, siripowuste. uNkulunkulu asincede in the mighty name of Jesus Christ, amen. Yeah, asishere ke ndine-bad news, ndiphinde ndibe ne-good news. Abantu base-Eastern Cape barayithi kodwa ndiyabona on Facebook ukuthi kuwe i-snow. Ni-right kodwa abantu base-Eastern Cape? Nise-right e-Eastern Cape? Nkosi yami. Kuthiwa kuyabanda kakhulu, ingathi kubanda zonke iindawo, even nalapho endikhoyo kuyabanda namhlanje, kuyabanda. Ngibabaza owangifela, lalela niculo lami. Ngibabaza owangifela, lalela niculo lami. Ngibabaza owangifela, lalela niculo lami. Ngibabaza wangifela, lalela niculo
ngibabaza ngibabaza wangifela lalela nicu ngibabaza ngibabaza wangifela lalela niculo lami ngibabaza ngibabaza wangifela lalela niculo ngibabaza ngibabaza wangifela lalela niculo ngibabaza ngibabaza wangifela lalelani. I-bad news ke bazalwane for yama-services la esinawo ka-live. I think I will take a break. I think namhlanje ngingena for the last time ku-TikTok ukwenza live. So zi-bad news ezo kakhulu, especially for abantu abadepende kulama services. Isizathu ke soba ke isi-bad news ndiyeva apha emoyeni wami ukuthi I need time with the Holy Spirit, especially lenyanga ka-August. I need time to pray. Ndizokwenza all live only on Saturday and Sunday ngo-7 until I'm not sure but until when, but kule weekend siya kuyo andizukwazi ukumenza u-service. Namhlanje ngena for the last time, so ngena kula weekend on Saturday ndiphinde ndingene on Sunday. Ndifuna ukuthandaza, zonqaba kakhulu even nalapha efowunini I will be very scarce, andizufumaneka nabantu abandidinga kakhulu andizufumaneka. Amen. And okwesibini, we are preparing for a conference enkulu ezobe iseSoweto ngo-September, la weekend ye-18. So it depende kum when it comes to prayer nakwezinye izinto. So I just want to go deep in prayer. Kwelinye icala une-advantage yokupractice everything ebesiyifundisa apha. So phinde ndibe free after i-conference lesoba nayo eSoweto. Up in my spirit ndiyeva ukuthi I have to go deep in prayer. Ukhumbule ke ngenanto engike ndayifundisa ndisithi onke ama-dev worship, ama-satanist, abantu abathweleyo, bonke even the false prophets, false apostles, bonke abantu abane-contract noSatan, u-August noSeptember inyanga yabo to secure i-contract yabo noSatan. So benza ama-sacrifices are-serious. That's why ubona ukufa okungaka, abanye abantu bayadutyulwa. There's a lot eyenzeka nje even kwalapha eSouth Africa, all over the world. Abanye abantu bayasacrifice, even nama-celeb, you understand? So kwelam icala ke ndifuna just uthandaza, yebo, kakhulu futhi kunezinto endifuna ukuya ngazo kuNkulunkulu uMoya Oyingcwele endidinga uba andincede kuzo. Haleluya. Okwesibini ke ngoku andikuthandi kakhulu uba ngumntu o-too available, because xa ungumntu o-too available uluza a lot spiritual, uba ngumntu olahlekelwa kakhulu spiritual. Kufuneka umane uhambe uyodownloada from the Holy Spirit.
yebo, uphinde ubuye ugalele, uphinde uhambe uyoloader from downloader from the Holy Spirit. Enye into endifuna uyithetha nantsi, xa ungumfundisi, i-most yabazalwane bakubona as a champion, bakubona as someone who very powerful who does not need prayers. Xa ungumfundisi, umzekelo mna lo, most abantu bacinga fama I'm perfect, I don't need prayers, I'm the champion, I'm the strongest. Ndithandaza kakhulu, ndifasta kakhulu. Omnye wandibona ndifundisa nge-fasting, qoma yhu lo mfundisi lona ubufasta kakhulu, powerful. Omnye wandiva ndititsha about i-prayer neento ezininzi nama-encounter endike ndanawo nomoya ingcwele, athi umntu this is the powerful pastor. Omnye umntu aqomba hayi Nkosi yam andiyiboni noba ngathi ndingamthandazela. So there are times ke mna apho nyhani ke ndibe selfish, ndiqomba ndiyeva spiritual ukuthi funeke ndiyothandaza. So ndithi go deep in prayer. So ndifuna ke nazo ke bad news ke bazalwane bam. So mane ndikwazi ungena only ngee-weekends, which is on Saturday ngo-7, Sunday ngo-7. Amen. Wena ofuna undithandazela, please pray for me because I need prayers. Wena ofuna usapota financially, uNkulunkulu akuncede. You have my number. Unganikela noba sele singasekho, uNkulunkulu akuncede. Number 2, if udinga udinga more teachings, go and subscribe on our YouTube channel. Bukele zonke teachings, even eza last years, because eza last years zisekhona. You understand? Sisekhona. uNkulunkulu anincede ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Yabona ke nazo u-NJ Qampi uthi ndiza kuthandazela. Yiyo ndiyidinga kakhulu ke mna imithandazo, kakhulu futhi. And enye into endenza ndifuna uthandaza, kunento endiye ndayiboniswa Sunday ekuseni. Kune-vision endiye ndayibona ekuseni on Sunday. Yandihlupha kakhulu in my spirit, ndaqomba nyhani ndiyabona ukuthi funeke ndiyothandaza. Nam ndiyeva in my spirit ukuthi funeke ndiye kuye uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Amen. Namhlanje singafundisa ngantoni? Sifundisa ngantoni namhlanje egameni lenkosi uYesu? Bi-announcement ke leyo. Singafundisa ngantoni namhlanje? Omnye uhlala endibeke emthandazweni. Hayi, siyabonga. Siyabonga Nkosi yami, sihlala sibekwa emkhulekweni. You are always on my prayers. Thank you so much. uNkulunkulu akubusise. Thank you so much. Siyayidinga imithandazo. Siyayidinga imithandazo. Isaiah chapter number 11. Let us open our Bibles in the book of Isaiah the prophet, chapter number 11. Isaiah chapter number 11. Isaiah chapter number 11. We're going to read from verse number 2. Baba, izwi lakho siyabonga ngalo, uzosinceda ebusuku in Jesus name. Amen. Mamcirha, usiyabonga Nkosi yami. Abantu abathandazayo ngathi siyabulela. uNkulunkulu anisikelele. Umnikelo onjalo ndiyawu-appreciate kakhulu. Uthi apha u-Isaiah chapter number 11 verse number 2. And the Spirit of the Lord will rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the spirit of the Lord.
and the fear of the Lord. He will delight in obeying the Lord. He will not judge by appearance. Asiphinde verse number 2. And the Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ndifuna ukuthi namhlanje kunomuntu, there is a person called the Holy Spirit. Kunomuntu ogama lakhe okuthiwa ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele, the Holy Spirit, is so powerful. Powerful umoya oyingcwele ngendlela esisimanga. Ithi iBhayibhile nguye umoya oyingcwele owavusa uYesu ethuneni. It was the Holy Spirit who raised Jesus from the dead. uJesu Kristu akakwazanga ukuyiqala nokuyenza iministry yakhe until he was baptized by the Holy Spirit. Kwadingeka ukuthi uJesu alinde ibaptism of the Holy Spirit before abe esenza 40 days fasting number 2 abe seqalisa ukwenza iministry yakhe. uJesu washumayela for 3 years, winning souls to the kingdom, healing the sick, senza ama-deliverance, performing miracles and wonders, and the Lord was with him. Umoya oyingcwele wayesebenza kakhulu ngenkosi uYesu, operator kwi-gift ezininzi. uYesu uthetha something very powerful xa ungumzalwane efuneka uyi-underline in the book of Acts chapter number 4. Uthi, in fact, not in the book of Luke chapter number 24. Uthi pha kubo, hambani niye eJerusalem after i-resurrection. Uthi hambani niye eJerusalem niyolinda khona ukuze kuqala nombathiswe ngomoya oyingcwele. You must be baptized with the Holy Spirit and power. Then you can become my witnesses. Then you can preach the gospel. Go and wait. Uthi noba ninama testimony, noba nilibonile igama lami ndinguJesu ukuthi liyasebenza, noba ni gifted, noba ni powerful, but don't make a mistake ukuthi nihambe niyoshumayela ningaqalanga nabhabhadiswa ngomoya oyingcwele ngamandla nangomlilo. First, you must be baptized by the Holy Spirit and power. Bonke abazalwane abasindiswe all over the world, they desire to be baptized by the Holy Spirit, power and fire. All of us, we love power. Sonke siyayithanda anointing. We all love anointing, especially abantu abatsha bayithanda anointing. Wonke umuntu uyayithanda ipower, umane ubona umoya oyingcwele sebenza ngamandla, whether ushumayela or uthandazela abantu abagulayo baphile uva kamnandi, umoya oyingcwele enza imiracle uva kamnandi. We all love power. We all love anointing. Sonke siyawuthanda umlilo. As a result, if ngosingaqala ushumayela ngomlilo, ungabona wonke umuntu uma ngenyawo, because we all love fire. Vele singabantu basemlilweni. So uJesu uthetha into very important up. uJesu uze emhlabeni ezokhulula abantu ezonweni zabo. Kodwa uthe uJesu sele khona kawenza lo msebenzi, walinda for 30 years, because iministry yakhe uJesu yokushumayela uyiqale at the age of 30 years. Ithi iBhayibhile ke ngoku wabhaptizwa nguJohn ngamanzi. After baptism kuthiwa kwavuleka izulu, then the Holy Spirit came in a form of a dove, then wafike wahlala kuYesu, wabe sethetha amazwi uNkulunkulu esithi, this is my son, nyana wam lo. Wamthatha umoya oyingcwele wamsentabeni wafasta for 40 days and 40 nights. Nalapho akathi kuba esiva amandla, esiva anointing, esiva umlilo,
kamoya oyingcwele presence of the Holy Spirit waqomba uJesu, let me go and start preaching. Kodwa uJesu wabheka entabeni wokwenza 40 days and 40 nights. In other words, wokwenza covenant with God. Wathi uNkulunkulu, now I will start iministry, into ondithumeleyo nemhlabeni, but before ndiyiqale lento masivumelane ngale. And uJesu wayesazi ukuthi isiphelo seministry yakhe sisiphambano, ufuneka ulenge esiphambanweni because uzofela abantu bonke. So kwakunyanzele ukuthi ayenze la 40 days and 40 nights fasting, ethandaza ukuze umoya oyingcwele azomnikeza amandla. Okwesibini, uJesu before bethelwe emnqamlezweni ukuthi wabheka eGarden of Gethsemane, wafika othandaza khona the whole night. uJudas Iscariot namajoni amthola khona ukuze amthathe uJesu over. Now kunento apha ethethwa ngumprofeti uIsaiah. Uthi umprofeti uIsaiah, the Spirit of the Lord will rest on him. Umoya oyingcwele okokuqala xa umuntu esindiswa, umoya oyingcwele, he is holy. There is office of God the Father, there is office of King Jesus, the Son of the living God, and then there is office of the Holy Spirit, and then there are angels of God. Umuntu xa engekasindiswa uphila esonweni, it's very hard ukuthi umoya oyingcwele akwazi bangena emntwini. Umoya oyingcwele akahlala emntwini ongasindiswanga. uNkulunkulu God the Father akahlala emntwini ongasindiswanga. The angels of God azikwazi uhamba nomuntu ongasindiswanga, because umuntu ongasindiswanga asharishwa zii-demons because of isono. Then ke nguYesu yedwa, it's only Jesus ezulwini okwazi ukwehla jongane nomuntu onesono. nguYesu yedwa okwazi ungena eklabhini akhuphe umuntu. uJesu uyangena eklabhini, uJesu uyakwazi ungena ehotel apho kuthengiswa khona umzimba, ahamba uthetha nabantu, okhulula abantu khona kuze basindiswe. uJesu uyakwazi ujongana nesono ngoba uYesu uyasazi isono, wasithathela kuye uJesu, and isono uJesu usazi kakuhle. That's why ithi iBhayibhile ngowayelenge esiphambanweni ikwaba mnyama. In other words, uNkulunkulu wamflathela uJesu because wayengakwazi umjonga unyana wakhe because of isono. uJesus Christ is the only one ezulwini okwazi ujongana nomuntu onesono. Umoya oyingcwele akakwazi umelana nesono, uNkulunkulu akakwazi umelana nesono, iingelosi azikwazi umelana, aziyazi itaste yesono, aziyazi ukuthi kunjani ukuba sesonweni. Futhi if ufuna uunderstand ukuthi uNkulunkulu as much as enothando enento ezininzi, ambomfunda kwi-Old Testament i-anger yakhe, izinto ezasenzeka in the Old Testament. uNkulunkulu wayevele benomsindo, abantu abadestroy, ababulala, kodwa ngenxa kaJesu, nguJesu okwazi usithethelela imediator ethi, Nkosi yami ndiyayi-understand ukuthi isono sinzima kanjani, yiba nomusa kwaba bantu. umoya oyingcwele bayaqhubeka bayasebenzisana nenkosi uJesu. Namhlanje ndifuna uzoveza elinye isayidi likamoya oyingcwele. umoya oyingcwele, i-most abantu bafuna elicala li-powerful, elicala le-power, elicala le-anointing kumoya oyingcwele, elicala le-gifts, elicala lezinto ezibonakalayo, ezinto ezenzeka kakhulu enkonzweni, because ii-gift zethu isikakhulu sizisebenzisa enkonzweni. Abanye badlala i-keyboard, abanye bahlabelela, abanye bashumayela, abanye baprofetha, abanye benza ii-tongue, abanye nge-tongues. There's a lot eyenzeka kula 3 hours isenkonzweni. Namhlanje ndifuna uzothetha nomoya oyingcwele ophila kuwe, ohamba nawe, umoya oyingcwele ohlala nawe ubusuku bonke, ohlala nawe ekhaya, umoya oyingcwele osebenza emtshatweni, umoya oyingcwele osebenza kwifemeli, umoya oyingcwele osebenza ekhaya, umoya oyingcwele osebenza emsebenzini, umoya oyingcwele osebenza kwiindawo. Ndifuna uthetha ngalo moya oyingcwele. As a result, most abantu abamnaki umoya oyingcwele, and most abantu abamsebenzisi umoya oyingcwele. Most abantu badipende kakhulu kubefundisi, most abantu badipende kakhulu ekuceleni imithandazo from the pastors, abe ekhona umoya oyingcwele more than willing to help you, to guide you, to teach you, to comfort you, to counsel you. That is the work of the Holy Spirit. Besides the power, besides the anointing, besides the gifts of the Holy Spirit and everything, ye umoya oyingcwele niyamyeka ezintweni ezininzi. Most yezinto endizifundisa apha zizinto nam endizidownloada from the Holy Spirit. Izinto endizifumana from the Holy Spirit.
Moya Ingcwele ndilalela ndimamela yena umoya, ndithathe from the Holy Spirit then ndithini bese ndireleasela ebantwini. Uthi ke ngoku Isaiah pha, the Spirit of the Lord will rest upon him. Umoya kaThixo uzawufika uzohlala kuwe. Once umoya Ingcwele wafika wahlala kuwe, into yokuqala eyenziwa ngumoya Ingcwele kuwe, okay, indaba kaJesu ngicima siyayazi ukuthi uxolela izono akwenza ube ngcwele, akwenza ube right noNkulunkulu, i-relationship yakho noNkulunkulu ube right. Immediately when you receive Jesus Christ manyani, nomoya Ingcwele uyangena immediately. Athi xa egqibongena umoya oyingcwele, umoya Ingcwele uzofika into yokuqala azoyenza apha kuwe, uzowenza lento kuthiwa yi-healing kwii-emotions. If ungumntu olimele kakhulu emotionally, limele kakhulu mentally, limele kakhulu spiritual, umoya Ingcwele ufika as a counselor, fika akucounselishe, akucomforte umoya Ingcwele, because ngumsebenzi wakhe lowo. Afika akwenza understand ukuthi why wathi go through into wathi go through yona even ungekasindiswa. Enhlizweni yakho ezibekukhanselisha umoya Ingcwele, he will fill your heart with joy. Your heart will be filled with joy because ngumoya Ingcwele who comes with joy. Fumanise uba you enjoy salvation, you enjoy fasting, you enjoy prayer, you enjoy reading scriptures, you enjoy yonke into edibenise nokusindiswa ne-kingdom of God. You enjoy it because of the Holy Spirit. He's your comforter, he's your counsel. Nguye ozokukhanselisha xa usiva ipain, ukhathazekile, uphoxekile entweni, umoya Ingcwele ukhona xa umnikeza ichance yokuthi athethe nawe. I know bakhona befundisi, bakhona abazalwane, but if you can give the Holy Spirit a chance to speak to you, believe me, he's more than willing umoya Ingcwele ukwenza i-counseling, ahlale nawe phansi akucounselishe umoya Ingcwele ude uzive uba you are totally healed in your heart, in your emotions, in your mind. Yonke into othi xa uyijonge weight akhona, it was impossible for you to forgive, it was impossible for you to forget, it was impossible for you to move on. Kodwa xa efikile umoya oyingcwele ehleli kuwe, zizinto zokuqala adila nazo nomzalwane before siyofikelela kwi-baptism of the Holy Spirit. Because i-baptism of the Holy Spirit, i-purpose yakhona is for the work of ministry. I-work of ministry, which means uzosebenza ngabantu. Can you imagine leading people but nawe awukho healed, awukaphila, awukabikho right, awukabikho completely delivered ezintweni ezininzi, une-attitude enga-understandeki, unendlela engekho right yokudila nabantu nokuthetha nabantu because uzange uyifumane ichance yokuthi umoya Ingcwele akusebenze, akwenza akubuild umoya Ingcwele ngolu hlobo afuna ngalo. Mase uba you have a wrong character, une-character yokudikwa ngabantu, une-character yokubachuza, uchuza abantu abathile, une-character yabo. Mase uba umoya Ingcwele wena akakwazanga umnika ichance yokuthi akusebenze. Fumanise uba kwii-preachings zakho siyeva mani ukuthi une-wounds, nezilonda, usenamanxeba, i-preaching yakho isenamanxeba. Kwi-preaching yakho we can sense i-anger. Yes, siyakuva uthetha inyani, but le nyani yakho ithetha nge-spirit of anger. Une-anger. You are not preaching the truth with love, nenhliziyo full of grace and love. Because uJesu wayishumayela igospel ngenhliziyo full of love and grace. Nathi we must preach this truth with a heart full of love and grace. Yebo, and especially in the last days abantu balimele kakhulu, balimele ezinkonzweni, baphoxeka ezinkonzweni, baphoxeka kubefundisi, baphoxeka kubazalwane, baphoxeka nakuNkulunkulu, baphoxeka all over abantu. So we must preach this gospel with love and full of grace. Ngegama lenkosi uJesu. So allow the Holy Spirit ukuthi akusebenze. He must work you kumoya Ingcwele, adile with your anger, adile with your past, adile nento zonke ezakubambileyo. Maybe what you go through i-divorce, lonto yakushiya paralyzed on your mind, ulimele kakhulu. Umoya Ingcwele xa efika after wamkela uJesu, andithethi ngobaptism apha, ndithetha ngale verse ethi when the spirit of the Lord will rest upon you. Ofika umoya Ingcwele azohlala kuwa, akuhlalise phansi esitulweni, athi do you know what you go through i-divorce, akunikeza ama-reasons before bungayazi i-reason.
okanye ubunayo ireason yakho but akunikeze i-revelation nawo zange wayicinga. Bangajonga, hey, this is so deep, and le revelation oyinikezwa umoya ongcwele ivele izise healing in your spirit, izise healing in your heart, in your mind, uzive uba I am healed and delivered. Noba kushunyayelwa okanye kuthethwa ngedivorce, fumaniseke uba awuna pain oyivayo, ide ibe nguwo okwazi uthetha ngedivorce yakho, kuncedakala abantu abaninzi ngeyakho idivorce, because umoya ongcwele wadila nawe as a person until wade waba right. Omnye wakhula ethe go through i-abuse, wa-end up une-anger, wa-end up ungumuntu othanda uzi-isolate, uhlale wedwa, uthanda uhlala nabantu, ngumntu fumaniseke uba hey awukho free around abantu abaninzi, ngasuke ungawedwa, and then you think that's your character, kanti ayo character yakho, but i-pain owathi go through yona usakhula yashape i-character engeyo yakho. When uzibona ngathi that is your character, kanti it's not your character, ayinguwe lowa, but izinto wathi go through zona zishape omnye umuntu. Se umoya ongcwele xa efikile ufika azodila nezo zinto, azikhuphe, akuclean. Sithi xa sikubona kuvela another character ebesingayazi, nawe ube surprised le character evelayo, kanti kuvela the original you. Kodwa izinto zepast zakushape ngendlela esingazi. Banye babetheke emjolweni, baphoxwa ngama-boyfriend until inhliziyo yakho yaba in 1,000 pieces, idestroywa ngumjolo, wa-end up ungakholwa ukuthi ikhona ekuthiwa uthando. But the minute umoya ongcwele fika, uzayithatha inhliziyo le yakho akunikeze enye inhliziyo, akwenze uthi move on, uphile futhi ube delivered, ube right. There is a lot izinto esithe go through zona empilweni. Omnye wakhule ngenabazali, khona that void in your heart, kuthi umama if ebekhona ngengekho nje in my life, utata if ebekhona ngengekho nje in my life, omnye zange akhuliswe nangabazali. There's a lot esithe go through zona, but xa ifika umoya ongcwele in your heart, la void yaphela. In your heart uzive uba mandigcwele futhi ndi-right, usuzive ukhulekile, akunikeze ii-reasons why wena ukwazile ukukhula without abazali, kodwa wakhula wamdala, wasurvive, hlale nawe phansi umoya ongcwele adile nawe akwenze. Yabona elo side likamoya ongcwele singabazalwane, especially in black churches, silibaleka kakhulu, sithanda le nto rola phansi and pray in tongues, sithanda lento rola phansi, sithanda lento obeka izandla siwe. Zinto esizithanda kakhulu eziya. I don't know, ingathi yona comfort siyifumana phayisi kakhulu, but xa ufika ekhaya, when the devil reminds you about your past, uphinde kuvuka i-anger, because umoya ongcwele ukamnikeza i-chance to deal nawe as a person. Yebo, fanele uba udila nawe ke ngomoya ongcwele as a person, uyakuhilisha, uyakusebenza umoya ongcwele. Yevu mase ba uyakusebenza ingqondo, indlela ocinga ngawo. Abanye balimala kakhulu mentally, banye ama-emotions aba destroyed, kwenzeka into ezininzi. Umoya ongcwele ufika azodila nawe, asebenze nawe. So he's the helper. Yabona umoya ongcwele ndiyamthanda, he's so patient. Yabona akekho umuntu odlula umoya ongcwele nge-patience. He's so patient, umoya ongcwele. He's so loving, he's so caring, he's so kind. Umoya ongcwele ngumzali. Umoya ongcwele akakhohlakela, akana-anger issues. Umoya ongcwele akangumntu ona-anger umoya. Umoya ongcwele, he's so understanding more than anyone. Le nto wena othi xa le nto uwiki kuyo, othi xa ijonga uthi God is ready, uNkulunkulu, to destroy me, the Holy Spirit is more than willing to help you, because he's a helper. Umoya ongcwele, he's a helper. Ufuna ukunceda, he wants to help you kule nto ekohlulayo, kule nto ekunzima ukuyi-overcome. Umoya ongcwele ukhona. Yabona mna istory sami, I think bonke abantu bayasazi uba mna ndikhule nge-abuse. My father was so abusive, but phaa ngaphandle most abantu babemthanda, bebemthanda kakhulu, bempraiser, futhi enemali, eright, enento zonke, akho nto wayedinga utata wam, kodwa he was so abusive kum. Even nakumama wam waye-worse kumama nalapha kum, he was so abusive. But phaa ngaphandle i-reputation yakhe intle, angeke uyazi ukuthi ungumntu onjalo. You understand? So ndakhula ndine-anger towards him, ndimzonda, ndingafuna umbona. Zange ndahleka notata, zange ndahleka nosihlelo sobabini, zange ndahleka, zange zininzi wethu mani izinto endandimbambe ngazo entliziyweni. You understand?
kodwa ndithe sensinsiwe kwafumaniseka uba i-anger yento ezenzeka in the past zisandihlupha until ndade ndahlala phantsi nomoya ongcwele ndathi moya ongcwele ndenza ii-fasting ndenza ii-prayers ndihamba ama-conferences but andikho right and ndimiswe epulpiti kuthiwa mandishumayele futhi ndizive uba na-confidence yokuma epulpiti phambi kwabantu ndibanjwe si-spirit of fear esiconektha ne-past and ndine-character eshapwe yi-past yam but it's not my original character but yi-character eshapwe yi-past because they go through i-abuse. Ndingumntu one-anger, ndingumntu ongonqeni kulwa, ndingumntu ongoyiki nto. When it comes to war andina-fear, don't mind, but into ezondenza ndime phambi kwabantu ndiligwala ndikuthanda uma phambi kwabantu, you understand? Nasenkonzweni xa kuthiwa sonika isifungo azoshumayela fumanise ndiyoyika nkosi yam, yebo. So ndithi moya ongcwele I have a problem eserious futhi. Ndithi ke ngoku umoya ongcwele wavuyiswa into yobana ndiyazibona ukuthi andikho right. Ndithi andikho right moya ongcwele. Yes, ndi-delivered kumadimoni la. John, let me tell you something. Akhona amadimoni xa ubeka umntu isandla manifest ziphuma ii-demons. Lawo amadimoni is very easy leyo deliverance. Deliverance yokubeka umntu isandla arole phantsi uthi demons come out in the name of Jesus aphume. Very easy udila nezo demons. Amadimoni ekunzima ukudila nawo ngumntu onedimoni le-past odimoni le-fear. Amadimoni onke la madimoni fumaniseka uba you need the word of God and the revelation yokudila nezo demons. Fumaniseka abantu awubaphilisi ngokubabeka izandla, baphilisa ngezwi, and you must speak i-revelation namazwi a-prophetic phezu kwempilo zabo ukuze kwenzeke i-deliverance mentally, kuze kwenzeke i-deliverance enhliziyweni, kuze kwenzeke i-deliverance spiritual. Very easy udila nedimoni ezomanifesta likhale liphume, but fumaniseka uba umntu wathi go through i-rape. Umzekelo, umntu wathi go through i-rape, after ethe go through i-rape waya kwi-counseling but akade abe right. So uzodila ne-spirit esi-serious phaya, and laa mntu akazuncedakala just because umbeka izandla wathi sisidalo esitsha nguKristu ntontontoni. Still you have to deal nala pain, kwenzeka i-deliverance la pain because yinto uSathana asasebenza ngayo, bitterness, you understand, into ezininzi, spirit of fear ezibamba abantu abaninzi. So when the helper, who is the Holy Spirit, when he comes uvela ye kwi-source ye-problem afika adile nayo umoya ongcwele athi yes wathi go through i-rape, abe sekunikeza isizathu soba kwenzeka ntoni, abe sekunikeza isolution, abe sekuphilisa umoya ongcwele. After selekuphilisile abe sekunikeza i-assignment ngale nto yakho yakwehlela. Fumaniseka uba udeliverisha abantu abaninzi abathi go through i-rape. Mna zange ndandiyazi i-rape kodwa ndidile kakhulu nabantu abathe go through rape. Umntu oreyitshiweyo mos uba neproblem nabantu abamadoda akamthembi, but I don't know why bave bandithembe mna umntu athethe futhi umoya ongcwele ade amncede abe right. And naye fumaniseka uba yosene sekwazi uba bold atestifye ngaloo nto, abe bold athethe nabantu abaninzi, uNkulunkulu amnikeze wisdom and a revelation ne-message of deliverance, akwazi udeliver abantu abaninzi ngemessage yakho. Fumaniseka sekusiza umntu kuma athi mfundisi nathi go through rape kanje nakanje, ndithi no ngicela ufonele number because sendiyazi ukuthi once wathetha mthetha nomuntu owathi go through le nto but umoya ongcwele sewamenza waba right, wavela athethe nawo umuntu abe delivered adile naye akhuleka abe right. So unjalo ke umoya ongcwele. Umzekelo wathi ke umoya ongcwele after mna ndenze yonke le nto endisebenza ndaba right, wathi wena zange utatakho ak-abuse but the spirit esasikutatako sasithi xa sijonga i-future, sithi xa sijonga wena sibone i-future, then sisebenzisa your father to destroy i-destiny because wakubonakala ukuthi wena you'll be a pastor, uNkulunkulu uyokusebenzisa entweni ezithile. So usebenzisa lo mntu kuze ube ne-problem nabantu abatheni abangamadoda. So when the Holy Spirit comes he will deal nezinto ezininzi othe go through zona until ube right futhi uthi uzive uba ndixolele. Wathi omnye umfundisi eshumayela elalizwe lithi bawo baxolele because abakwazi abakwenzayo. Elalizwe uJesu wayelithethe esiphambanweni sithi Father forgive them. Uthi phake lo mfundisi uthethe point very powerful. Uthi lo mfundisi lo yabona uJesu njengoba sithi bawo baxolele because le nto abayenza abazi ukuthi ndizele vele uzokhulula bona apha ezonweni zabo ukuze basindiswe bakhulu, abazi. So uNkulunkulu le nto bayenzayo yokundibetha, yokuni-accuse, yokuni-insult, yokundihlaza bandibethe bandibula, abayazi le nto bayenzayo.
vele ndizokhula bona. So uNkulunkulu baxolele, forgive them, because le nto abayenza abayazi. So uthi lo mfundisi lona, uthi nabantu abenza izinto ezi-painful kuwe, izinto ezibuhlungu, baxolele because nabo benza izinto kuwe bengazi. Omnye ungathi xa ufika koqomba, hayi mani usabambe kulaa nto, mna ngimafama yinto esasiyenza nje sisakhula, zange understand, kanti kuwe yafika yakudestroy kakhulu lana. So xa uthatha laa bana, I'm taking a decision to forgive aba bantu because andibazi ukuthi le nto ababeyenza, ndiya-understand ukuthi benza into ethile, benza kum kuba bengazi. So ndithatha i-decision to forgive them, so ndiyabaxolela. So that's i-step sokuqala ke eso umoya ongcwele azodila naso kwi-foundation of your salvation, akwenza uxolele izinto ubungekho willing ukuzifeyisa. Bangajonga, I was not willing to face my past, I was not willing to face into ezithile, adile nezo zinto umoya ongcwele akufeyise, uqhaqeke, ukhululeke, ube right, uziva hayi man I'm delivered, akukhanselishe, akucomfort, ube right, akunikeze ihug, and uza kunika umoya ongcwele ihug nothando, because he's so caring and loving. So the Spirit of the Lord will rest on him. Umoya ongcwele ke is a teacher, he will teach you everything. He will teach you, believe me, he will teach you everything. Fundisa yonke into umoya ongcwele. If you are a student, use the Holy Spirit, it's going to help you in your academics. By university, the Holy Spirit will help you if you amsebenzisa. Yabona ke akusebenzi tongues pha, akusebenzi prophecy, akusebenzi fire pha in the name of listen to him. That relationship onayo nomoya ongcwele, he will remind you umoya ongcwele izinto ubuzifundiswa throughout the year exam room. Into ubuyifundiswe ngoJanuary akukhumbuze. Umoya ongcwele uzokunceda kwinto yonke, he's the teacher, and umoya ongcwele ukukhumbuza everything because une-memory yakhe. Yabona apha engqondweni yakho, I'm not sure une-gig ezingaphi ze-memory because you have the mind of Christ. Yakhumbula besitsho mos on Saturday sisithi you have the mind of Christ. So yabona umoya ongcwele is gonna help you kwinto yonke when it comes to business ideas, when it comes to strategy on how to grow your business, when it comes to strategy on how to keep your customers, how to use money or time management, how to manage your finances, how to raise your family, how to do. That is the work of the Holy Spirit. You must have that relationship with him, umoya ongcwele. Besides nje abantu baliyeka the powerful side of the Holy Spirit, very powerful. Eli alisebenza kakhulu Nkosi yami kwiinto zonke. In your marriage, the Holy Spirit uzokunceda, he's the teacher. Mase bazanda afundiswa mna ngomtshato, ndive ndatshata understand ukhona umoya. I understand bakhona abantu abazokufundisa according to their revelations, according to their experiences about marriage, according to their wisdom because of iminyaka kudala betshatile. But if you rely to the Holy Spirit, he's going to teach you everything about marriage. Ngoba ukhuliswe ngabantu abangatshatanga. Kuthiwa the spirit of wisdom, when the Holy Spirit comes upon you, he will also give you wisdom. You will be wise. You will have the wisdom of the Holy Spirit. You have the wisdom of the Holy Spirit. Uzaba wise ngendlela esisimanga. Bajonga abantu babuze wisdom engakho ithathaphi. Ukhuluma izinto ezindala kunawo. Ndibona nisashumayela kudala kuWhatsApp, nisenze into okuthiwa i-voice note kudala kuWhatsApp, senza ama-audio, nishumayele ndititshe, ndenze into ezithile, faka kuWhatsApp zihambe zigcwale iSouth Africa ezo zinto ezo. Fonelwe ngabantu abaninzi, qha ndibize nenamba yam, fonelwe abantu abaninzi, abanye baneeproblem ezithile emtshatweni, ndidile nabo zincedakala kube right. Most yabantu babengandazi face to face ukuthi ndingumntu onjani. Most yabantu bacinga mva bathetha notata omdala. Abanye they were so surprised xa besithi usemncinci lo mfana, akakatshati, engakatshati ke ngokuya. Ngoku andisafani ndithetha kakhulu ngomtshato, kodwa ngokuya nange ndithethe ngomtshato kakhulu. So bathiwa into ezingaka uzithatha phi? Hayi mani kanti umncinci kangaka. Yebo umntu abe awutshatanga, ndithi hayi zange watshata, ndithi hayi zange ndatshata. Kanti nto uzithatha ndithi ngumoya ongcwele. It is the wisdom of the Holy Spirit. It's not like ndim, yes, ba umntu ethetha, I download from the Holy Spirit. Ndithi moya ongcwele nanku umntu echaza ingxaki yakhe. What is the solution? Yes, ndinayo isolution yale nto ayithethayo, but ndifuna into esuka kuwe ngalo mntu ngoku. Ndinikeza into esuka kuwe ngoku. Then the Holy Spirit will give you wisdom, will give you answers. When he comes, he will give you wisdom. You will be wise because of the Holy Spirit.
la office ohlala kuyo abantu awuzuba leader ngewisdom yasesikolweni kuphela kanye ngewisdom yoba kudala usebenza une-experience. Ikhona iwisdom e-above than zonke ezinye iwisdom, which is the wisdom of the Holy Spirit. Ube imanager ohlukile phakathi kwezinye, operate ngewisdom enzima. I-character yakho umoya ongcwele uyishape eya-right, your attitude, you always smiling, ngumuntu ofikelelekayo. It's very easy ukuthi abantu bafikelele kuwe, and uyakwazi udila nabantu, you can deal with anyone. Uyakwazi usebenza under pressure. I-atmosphere kwindawo kuyo iba transformed because iconsumer i-presence of the Holy Spirit. I-office yakho umuntu xa ingena uve presence of God, because your presence is the presence of God. Wherever you go, you are carrying his presence. Ufike endaweni abanye begcwele into zabo, omnye uphuma ekuseni exabene nomyeni wakhe, omnye uxabene nabantwana, omnye ustresswa zii-finances, bastresswa zinto ezininzi, omnye usebenzisa imithi. There's a lot. But i-presence yakho, it brings the presence of the Holy Spirit. Remember, umoya ongcwele comes with love, with peace, with joy, and with solutions in every problem. Umoya ongcwele uphethe ntoni i-solution? Noba ngathiwa yo hayi abantu balapha bakhohlakele bangcolile banje nanje nanje, but the wisdom of the Holy Spirit, wisdom ozoyinikwa umoya ongcwele, uzawukwazi ukudila nee-situations zonke, even ezasemsebenzini. Uthole wisdom from the Holy Spirit. And umoya ongcwele uzokwenza uyithande le ncwadi. You will love this book. This book will become your best friend. This book will become your best friend. The more you invest in this book, reading this book, and you're relying on the Holy Spirit, you will be wisdom ozoba nayo izoba nzima kakhulu. Uzoba ne-wisdom enzima kakhulu. Uzoba wise almost kwinto yonke. Uzoba ne-wisdom because of this book and the Holy Spirit. Une-advantage umuntu osindisiweyo. This book is the mind of God. Ifuna umazi uNkulunkulu ucabanga njani, read this book and rely on the Holy Spirit. Hayi kamama le. Amen. Uyayiqonda bani okuhle. Yebo. Yeah, understand abazalwane bami, we love anointing, we love power, we love so ezazithanda ezazinto eziya. Ndiyayazi, believe me, that power of the Holy Spirit, yes. Bene bona laqoma unala feeling, yaw Satan ohlula ke, yaw umoya ongcwele usebenzile namhlanje. That feeling I understand, but eliside likamoya ongcwele why singalisebenzisi, especially as black people. Uyabona lelo noba uthiwa awufundanga wena uyanga esikoleni wafunda, but wisdom ozoba nayo because of the Holy Spirit. Ngoba ngathi ngumuntu ofundileyo, bengathi ngumuntu oyesikolweni, ngoba ngathi Nkosi yami, ngoba ngathi you have masters degree, masters and honors, zonke into zakho ngoba ngathi nazo. Kuthiwa ufunde kweyiphi university? Uthi hayi yazi andiyanga university. Ngaphela kwa-grade bani? Grade 8. Kuthiwa where did you get this wisdom? The Holy Spirit. So the Holy Spirit will give you what? Will also give you wisdom and understanding. The Holy Spirit will open your spiritual understanding. Your spiritual understanding will be opened by the Holy Spirit. It's going to be easy for you to understand everything umoya ongcwele ayithetha kuwe. It's going to be easy for you to understand scriptures. You will get a revelation kanjalo nje. Just easy. When you read the Bible, go by easy to catch the voice of the Holy Spirit, to get the revelation, to get the message. In that day you will sing, I will praise you, O God. I will praise you, O God. Already your spiritual understanding will be opened. And umoya ongcwele uzokhawuleza ukugalela into ezininzi ngala line nje ethi I will praise you, O God. Umoya ongcwele abe sethetha into ezininzi, your understanding kuba easy to understand whatever the Holy Spirit is saying. Once your understanding ivuleke futhi isebenze, hayi bakho yonke into ihamba kakuhle. And the spirit of might, ogcwala amandla, lesiyithanda ke, we love his power, we sayithanda ipower ke kamoya ongcwele. Sonke ngicima fama siyayithanda ipower ngegama lenkosi uJesu. Idla ngothi ke no kunenye into endake ndayifundiswa ke ngomunye umfundisi esithi yena ngela xesha wayeqala usindiswa
wayethanda nothandazela izinja. Xa ebona into egulayo ubona inja ayoyithandazela, abona igusha iyagula ayoyithandazela. Yabo, u-exercise amandla kamoya oyingcwele. Nomuntu ombonayo nekhanda elibuhlungu athi hayi izani kuthandazela, njalo u-exercise amandla kamoya oyingcwele. Andifuna uhlala kwezo zinto ezo. Masingene kwi-point yokugqibela. And the spirit of knowledge. Knowledge is power. It's very important as a believer to have knowledge. Knowledge of scriptures, knowledge about the kingdom of God, knowledge about the kingdom of darkness, knowledge about everything about impilo. Very important indaba ye-knowledge. That's why sithi uNkulunkulu, many are perishing because they lack knowledge. Abantu who lack knowledge ngabantu who are lazy to read, to study. Ngabantu abangakuthanda ukufunda. If awukuthanda ukufunda, you will lack knowledge. Knowledge is very important. Funeka ukuthanda ukufunda, uenjoy ukufunda, and iba ngumuntu willing to learn. Omnye umuntu angathi mncinci, there's nothing endingayifunda kusivuko. Fumaniseke uba there is a lot you can gain kum. Le nto ozoyigeyina kum uyithathe uyidibanise nalesele uyazi, uphinde uyidibanisa nomnye. Believe me, you will gain a lot and uzoya kude. Bantu abaninzi, they perish because they lack what? Knowledge. Knowledge is power. Even Solomon encourage kakhulu abantu ukuthi mabathini, mabathethe, mabathini, veza indaba yokubaleka kwentoni, kwe-knowledge. Jonga indlela wayewise ngakhona uSolomon. Let me tell you something about Solomon. Solomon ubhale phaa incwadi ye-Proverbs nezinye incwadi. Uyayibona i-wisdom uSolomon anayo in the book of Proverbs, because that book is the book of wisdom. That book is all about wisdom. If you want to be wise, read that book. You'll be wise kwizinto ze-life general. Yebo, uzoba wise. Yintoni eyenza uSolomon abe wise kanga? uSolomon washayeka kakhulu empilweni. Njengoba wabethe kakhulu empilweni, ezaa zinto wafunda a lot, wagain ulwazi, wagain knowledge, spiritual understanding sakhe savuleka, waba wise. That's why umuntu omdala uzofumaniseka uba hey, une-wisdom lo muntu mdala. Why? It's because empilweni uhambe izigaba ezininzi zobomi. So loo nto imenza abe wise ngezinto ezininzi. Knowledge is power. Umuntu ongathanda ukufunda iyavaleka ingqondo. Bomnotice, umuntu ongathanda ukufunda iyavaleka. You don't grow la. Iyavaleka ingqondo yakho because awuthanda ukufunda. West xa usindisiwe awuna choice, you have to read. You have to read to understand. Ungathathi i-advantage ngamademoni. Ndike ndayifundisa apha into ethi when demons attack you, they attack you according to scriptures. They use scriptures to attack you, demons. But John good, okay, when the Holy Spirit comes upon you, you will have wisdom, understanding, knowledge, njalo njalo. Then idemon lizothi kena ke somenza njani ukuze alekishe knowledge. Nasibenza abe lazy to read. Mangakuthanda ukufunda, mangasithanda isikolo, mangayithanda ukufunda iBhayibhile, makadepende kwi-message eshunyelwe epulpit ngumfundisi, akadepende kwi-message ka-YouTube, adepende kwinto ethi, yebo. So you must love to read. uNkulunkulu akuncede. And the fear of the Lord, moya ngcwele ukwenza umesabe uNkulunkulu. Ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha sifundise kakhulu ke nge-fear of God. Sukela namhlanje, I want to challenge you mzalwane wami. I want to challenge you, especially le ndaba kamoya ngcwele. Go and build a strong relationship with the Holy Spirit. Go and build a strong relationship with the Holy Spirit. Indoni date namhlanje? I think it's 10, ne? Is it 10? I think now 10 ka-August i-date namhlanje. Khawubhale phansi man, uke wenze covenant with yourself. Uthi yes, from today ndizawuqalisa to build a strong and intimate relationship with the Holy Spirit. Uhambe kuyoyibuilda a very strong relationship nomoya ngcwele. uJesu chapter number 15, the book of John chapter number 15, we can write it down, chapter number 15. That book is all about the relationship. Uthi uJesu ungekho kum, there is nothing ongakwazi ukuyenza. Yebo, wenza umzekelo ngomthi namasebe and fruit. That chapter, it's all about the relationship. Kuthi you must have a relationship nomoya ngcwele.
We build how to build a relationship nomoya ongcwele. It's very easy. That voice ekhuluma now, obey that voice. Iba intentional zazi ukuthi ngoku. That's why nsithi yes from namhlanje zazi ukuthi I am building a relationship with the Holy Spirit. Ngoku ngo-9 sophuma ngo-9 namhlanje. Uyayazi ukuthi wena ngo-9 until 10 o'clock i-hour yakho nomoya ongcwele. Nobe nesikhathi sakho nomoya ongcwele, just 1 hour, you and the Holy Spirit. I understand you are tired, ubusemsebenzini the whole day, uphakathi kwabantu abaninzi, ku-crowded, and you feel like ungarest. Yes, kawufika ekhaya wenze whatever famba uyenza, then urest. At least ngo-10 until 11, just give the Holy Spirit your attention. Hlale nomoya ongcwele, ibe yinto intentional ngayo, uzazi ukuthi ndiyayenza lento, yayibona. Nasekuseni uphinde wenze the same thing, uvuke early, uphinde uhlale nawo umoya ongcwele, communicate naye, one step at the time. Izayikhula ithi yofika. That's why omnyathi umuntu I prayed for 6 hours. Ngeke kuvele one day sokuthanda 6 hours. Uqala kancane, waqala 5 minutes, wadlula 5 minutes, 10 minutes, wadlula 10 minutes, wathi 30 minutes, wathi hour 30 minutes. Wakhula from there, wa-understand into ezininzi, wayevuleka as enlarger spiritual. So here's from namhlanje ubheka phambili, go and build a strong relationship with the Holy Spirit. Challenge endikushiya nayo leyo. Go and build a strong relationship with the Holy Spirit. Go and build a strong relationship with the Holy Spirit. We are closing. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this message. Bandla lakho lincede Nkosi, uliprotect, ulikhulise emoyeni ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi, libusise ulikhulise emoyeni, uvule our spiritual eyes, our spiritual ears to hear the voice of the Holy Spirit. Speak to us, Lord. We are willing to receive from you in Jesus Christ's name. Amen. Bazalwane bam, babayini, i-announcement ithi ulive namhlanje singena for the last time. Sizongena ngicela ngicheckele i-date. Yeah, next week. Ngoku sizongena next week on Saturday. Ofike late sizongena next week on Saturday. Thank you. Ngoku sizoba live ngoku yenze njani manje? I-date esizoba live ngayo ngoyi-22 and 23 ka-August. Sizoba live nge-22 and 23 ka-August. Izobe nge-weekend. Yesiba nje ndithi I need a chance to pray now. Ndifuna ndiyohlala noNkulunkulu, and baninzi nabantu abafuna imithandazo. So mninzi u-load lapha phezu kwami. Xolise kakhulu ke bazalwane, sonibona ke ngala date. uNkulunkulu anibusise. Wena ofuna usupporta financially, please bazalwane, uNkulunkulu ungambambi xa ethi support. You have my number, ungani-inboxa. uNkulunkulu akuncede kakhulu. We are preparing for a conference we're going to have in Soweto next month. So I need to go deep in prayer. Sizoba ne-prayer conference. Anikwazi uhost i-prayer conference kodwa nithandazi. Anikwazi uhost i-prayer conference kodwa siyele uyodlala pha, siyela ngiyothandaza. I'm one of the preachers who believe in prayer and in power of prayer. So I want to go deep in prayer, especially the weekdays. So nibona ke nge-weekends. Kule weekend siya kuyo asizuhlangana, sohlangana every weekend until side siyofika eSoweto. After iSoweto zophinde nibuye ke ngoku sifundise. uNkulunkulu anibusise bazalwane bami. Amen. Sihambe ke siye ku-YouTube, zikhona zonke i-message ku-YouTube, naleyo uzoyithola khona on YouTube. God bless you bazalwane, ndiyanithanda, uNkulunkulu uyakuthanda, in Jesus name.